যতন লামসুগ ককবরক একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল তিনি টিআরবিটি ni टेट 1 टेट 2 सिलेबास no rogui je topic rok tongo borokni MCQ rok no tikhlainai tini sing class khainai borokni MCQ rok no rogui hingke sa kok salayo chenglainai number 1 question no tongo halok bonanyo ingreji bai tamohin halok bonanyo ingreji kok bai tamohin hingke option A o tongo preposition option B o tongo interjection option C o tongo adverb tei option D o tongo conjunction hingke tamo halok bonanyo ingreji bai kok bai tamohin hingke sini oboni answer ringnai option A preposition halok bonanyo ingreji bai hino tamo preposition option A ringnai sini answer next question naidi kok butango naithok sitra bangma bangya tei lekha mung kok thairok tongkha hingke bono hino tamo option A kok butang option B khlai goron option C goron option D goron ni goron hingke naidi kok butango naithok sitra bangma bangya tei lekha mung kok thairok tongkha hingke kok butang ni kok sajok hingke singoro option A to hingya khlai goron hingke goron bai ke samung tang abono naichom nai abono khlai goron hono hingke goron hingke adjective hingke tamo naithok sitra hingke borok khobjak abo sini option C o khobjago hingke sini answer ringnai number 2 question ni answer ringnai tamo goron option C next question naidi subrai borok kaham serai tamo subrai serai kaham borok bongmano subrai borok kaham serai bongi mano hingke bo kokbago klain sajago mane bo part of speech o klai kokbag no ingreji be hino tamo part of speech hingke tamo third number question ni answer tamongnai option A goron option B goron ni goron option C khlai goron tei option D o tongo sakani mungsa phanaya hayakaba thaisa phanaya none of this mani hingke tamongnai subrai borok kaham serai hingke tamo oro songno sajaka kaham tam sajaka jeng thayeng sekang goron tam porikha goron ni definition kok butango naithok sitra kaham hamia bangma bangya tei lekhamung kok thairok tongha ke bono hino goron hingke oro sajaka subrai borok kaham serai hingke oro tam sajaka kaham honi phunukjaka heda hingke abo bo sini answer tamongnai 3 number question ni answer tamongnai sini option A tamo goron because oro kaham phunung mani bagi hingke tamo third number question ni sini answer angka tamo goron next question dabura truk truk ke himo question kaham ke buji di dabura truk truk ke himo bo kok bago klai kok bag tamo ingreji bai part of speech hingke tamo khlai goron option A o tongo khlai goron option B o tongo goron option C o tongo goron ni goron tei option D o tongo mungsa phanaya hingke tam sajak nai din dabura truk truk ke himo hingke dabura himo tamo himo hingke khlai verb heda hingke bahai ke him truk truk ke hingke abo tam nai di hingke bahai ke him truk truk ke hingke nai di abo je tamo himo hingke to sing khlai verb mani jongkha hingke truk truk ke hingke bahai ba goron hingke sini tamongnai sini fourth number question ni answer ringnai option A khlai goron dabura truk truk ke himo mane truk truk ke hingke tamo abo hingke goron wngkha je himo hingke tamo wngkha khlai verb wngkha bujikha obo hingke tamo goron adverb obo hingke goron tei himo hingke tamo obo hingke khlai hingke tamo wngkha dabura truk truk ke himo hingke tamo khlai goron bujikha next question kok borok kok butang ni asugrem mane kok borok kok thai ni asugrem bongmano kok borok kok butang ni asugrem mane sentence pattern ingreji bai tamo hon kok butang ni asugrem hingke sentence pattern bo bahai hingke option A o tongo subject verb object option B o tongo subject object verb option C o tongo object verb subject option D o tongo verb object subject hingke sini tamo sini tabo kasyang rom di example rom di je tamo remai tamo mai sao phanangkha mai sao hingke remai tamo subject mai tamo object chao tamo amo samung verb heda hingke tamo chini 5 number question ni answer ringnai kok borok kok butang ni asugrem je sentence pattern bo bongnai oro tamo option B sini answer correct answer ngai tamo option B next question
kok butango samung tangnai no tam hin sau mane kaisa sentence o je samung tangnai heda je samung tangnai bono tam hin sajago hingka ke oro option A o tongo tangnai option B o tongo tangphang option C o tongo tangjangnai te option D o tongo khlainai hingka ke tamo kok butango samung tangnai no hino sini option bo bongnai correct answer option B tamo tangphang tangphang no tam hoon tangphang no hono subject इंग्रेजी bai tam hoon tangphang no इंग्रेजी bai tam hoon tangphang no subject hono muchunar do kok thai hingke next question rwmai ball philo oro ball wngkha je kaisa sentence wngkha obo rwmai ball philo obo kaisa sentence kok butang oro o je ball hmani oro je ball hmani obo tamon sungjago ball tamno indicate khlaijak hingke naidi option A o tongo tangjaknai option B o tongo tangmanui option C o tongo khlai te option D o tongo tamo tangphang hingke oro tangphang sabo rwmaisi hingke tangjaknai tamo tangjangnai hingke ball tangjangnai tamo tangjangnai definition hingke tangphang bai je samung no tangjago abono hono tamo tangjangnai hingke chini 7 number question ni answer ngai option A tamo tangjaknai tangmani tamo rwmai dabai ba ruwabai ball philo hingke se tangmani ingnai hingke oro tamo ball tamno hingka tamno phunukjaka tamno indicate khlaijak hingke chini correct answer ngai option A tamo tangjaknai bujika next question naidi pirsati ball tanon sau oro bo pirsati dabai ball tanon sajake instrument kri tangmani kri hingke tam sajaka pirsati ball tano oro khlai kokthai bobo sajago mane tamo verb khlai kokthai bobo verb kokthai naijung sau khlai no इंग्रेजी bai verb hono hingke naidi pirsati to tangphangsi he da subject hingke ball tamo tangjangnai tamo object hingke oro tamo khlai kokthai bobo hingke sing tamno man option C mane tani tongmani bo abo samung edba ball tanmani abo samung hingke 8 number question ni answer ngai sini option C tamo tano kokthai 9 number question faidi 9 number question sajaka je Bishwanath Debbarma khoroksa mung gonang resap korong sajago oro sajaknai kokthai bobo klain sajaka songjaka sono question khaike tamo je Bishwanath Debbarma khoroksa mung gonang resap korong oro sajaknai kokthai bobo klai option A o tongo khoroksa mung gonang option B o tongo Bishwanath Debbarma option C o tongo resap korong te option D o tongo kebo phanoya ba mungsa phanoya haikaban इंग्रेजी bai none of this hingke tamo khoroksa mung gonang abo to tamo abo hingka sajakmasi hingke tamo chini sajaknai sano songnoro heda songnoro tamsan oro songno sano sajaknai hingke sajaknai ni definition tamo jano tui haikaba je borongno tui ne sajago abono hono sajaknai ngesing oro sabno tui sajaka oro sing tamo Bishwanath Debbarma no tui sajaka hingke chini question number 9 ni answer ngai Bishwanath Debbarma bujikha next question tongo tamunaidi kok butango sajaknai no tui sajakmano hino tabukses on obose second question se sing saipeo je sajaknai no tui sajakmano hono tamo je borongno tui haikaba jano tui sajago abono hono tamo sajaknai hingga tabuk nai jor tam sajaka kok butango sajaknai no tui sajakmano hino hingga option A o tongo sajakma option B o tongo sajaknai option C o tongo sungmung te option D o tongo tamo sakani jotono chabo option do hingke oro kaisa answer ngai je chini 10 number question ni answer ngai bobo je kok butango sajaknai no tui sajakmano hino abo ongkha chini option A tamo sajakma thajungo je tamo Bishwanath Debbarma khoroksa mungna resapna korong hingka aro sajaknai hingka Bishwanath Debbarma hingka aro ni bisingona sajakmani phunung marina thangka hingke tamongnai je mung gonang khoroksa mung gonang resap korong ei abongkha binit bono tui nyai sajakmani bujikha next question o naidi je kok borogo kok mang rwgui kok butangni dal kaibosuk tongon songo kok borogo chini kok borogo kok mang meaning no rwgui kok mangni इंग्रेजी tamo kok bangni इंग्रेजी ingkha meaning mane meaning no rwgui kok butang sentence ni dal kaibosung songo option A o tongo kaibrui option B o tongo kaiba option C o tongo kaitham te option D o tongo kaini
hingke sini 11 number question ni je kok mangrogoi kok butang ni dal kaibasa hingke sini tamongnai answer sini answer ngai option B kaiba tamtamo saklaimung dagimung surimung sungmung eobo hairok tamo kaiba dalba tongo hingke sini 11 number question ni je kok borogo kok mangrogoi kok butang dal kaibasa tong hingke tamo option B kaiba answer ngai next question phaidi saklaimung kok butang no dal busake bagja khansau saklaimung kok butang no dal busake bag khansango hingke tamong nai bini answer option tongo dalsa option B dal 2 option C dal 3 option D dal 3 hingke tamnai de saklaimung kok butang no dal busake bagja khangke sini option ngai tamo option B tamo dal 2 tamo I kok butang ihi kok butang mutunarak di je saklaimung kok butang no dal busake bagja hingke dal 2 ngai bini answer tamo hingke I kok butang by ihi kok butang yes no mani kokta okay next question phaidi mai chafru kokta sadi bo kok butang klain sajago tam sajaka na jawro obo na je buji din nang obo science question khaila je mai chafru kokta sadi hini nang te khoroksono sairika jemon tabung ni gana was rai rong machi tongkha hangke nang okra borok hangke maichai tongfuru borok kese engka hangke nang borong sairika je ei maita pro kokta sadi hini hingke tamung nai abo option A o tongo saklaimung option B o tongo dagimung option C o tongo sungmung option D o tongo sakani thaisa ponaya haika ba mungsa ponaya hingke naidi nang bong no tam khaireka je mana khlaireka hingke tamo abong nai chini option B dagimung je ei maita pro kokta sabai di amon dagiria debba bong no kokta sadi hini tam khaireka dagi wirika bujika 13 number ni question answer ang tamo option B dagimung kok butang 14 number question na tam sajaka je ram amjogmungo pass khlaikya kaham ko bujidi ram amjogmungo pass khlaikya bo kok butango klai sajago option A o tongo I kok butang option B o tongo ihi kok butang option C o tongo dagimung kok butang te option D o tongo sakani thaisa phonaya nge tam sajaka jaga ram amjogmungo pass khlaikya heda nge yes ram I kubunya amjogmungo pass khlaikya hingke tamong nai bini answer ngai option A tamo I kok butang tomongo jaga ram amjogmungo pass khlailia jaga tamong nai abo hingke option B ihi kok butang nai bujikha abono saklaimung kok butang dal nei himani 15 number question nai di kok butango mungsasuk sungjangma tongke bono hinu mane kaisa sentence o kaisa tamo sungmung tongkha hangke kaisa sungjangma question tongkha hangke tamo hinjago hingke omo to kalaisa saino mankhana tamo answer ngai option A o tongo sungmung kok butang option B o tongo sungmari kok butang option C o tongo A by B kuninya chawo te option D o tongo mungsa phanaya hingke tamong nai sadi oboni answer ngai chini tamo option A sungmung kok butang mane question sentence obo option B engi manya option B sungmari mane mari man tamo mari mane symbol mari mane tamo symbol like comma full stop question mark hedba ei obono sohno symbol bujika ngangke sungmung kok butang 15 number question ni answer ngai option A sungmung kok butang next question aphaji 16 number question tongo je sanamjak mung rugui kok butang ni dal kaibusuk tong hine thasing singabon sekang tam khaileke afro hungkangke kok mang rugui kok butang ni dal aboke kaiba tabo hungkangke sanamjak mung rugui kok butang ni dal kaibusuk tong option A o tongo dal 2 option B o tongo dal 3 option C o tongo dal 4 te option D o tongo dal 5 hingke tamos je kok mang rugui kok butang dal loknge to kaiba hekaba dal 5 tabuk sanamjak mung rugui kok butang dal kaibusuk tong hangke obong nai tamo option B dal 3 mung nai tamo simple complex compound sentence mani hai kok brogo kok butang kosong kok butang manju te kok butang kutuk bujikha dal 3 hingke 16 number question ni answer ngai tamo option B dal 3 17 number question tongo kok butango sajaknai sajakma thaisa tongkha hingke bono hino mane tam sajaka je sajaknai thaisa sajakma thaisa
kaisa example romanya di thasingo sung question khaipekya je Bishwanath Debbarma khoroksa munggonang rwchapma kwrwng yabo tamo aro no sajaknai thaisa sajaknai sabo Bishwanath Debbarma sajakma hangkangke khoroksa munggonang rwchap kwrwng hobo heda ei abo hai kok thai no sentence no kok butang no tam hin sau option A o tongo kok butang kutuk option B o tongo kok butang manju option C o tongo saklai mung kok butang te option D o tongo sakani thaisa phanoya eba mungsa phanoya hingga tam sajaka obongkha je sajaknai thaisa sajakma thaisa tongo ka tamo simple sentence ba je tamo Bishwanath Debbarma khoroksa munggonang rwchap kwrwng hingga obo tamo kaisa sentence mane kaisa kok butang tamo easily heda buji mano je laite sake sairi mano heda hingga obo tamungnai obongnai tamo chini obo hingke oro to option kwrwi je sakani thaisa phanoya ba mungsa phanoya ngnai bini soi answer ngai tamo kok butang kosong bini soi answer ngai kok butang kosong simple sentence mane bujika 17 number question tam tongnai ji kok butango sajaknai thaisa sajakma thaisa tongkha hingke bono hino tamo je oroto option je kok butang kosong krei hingka hingke tamo option D ngai mungsa phanoya bujika tak phaji next question tamnai ji sajaka je next question no nokhawo tok biru hunai nokhawo tok bidai biru na nokha sakawo tok bireda nokhawo hingga bo kok butango klain chau hingga naila nokhawo tok biru i kubu no nokhawo tok no biru hingga ka option tongo kok butang kosong kok butang manju kok butang kutuk te kok butang hili hingga naidi nokhawo tok biru o jaga kono manju na bo nangya orono sung bujia bongya hingga ke kubu hibi hiligya hingga ke chini option tamungnai 18 ni kok butang kosong option A ngai kok butang kosong simple sentence bujika next question thanglai next question nungkha kok butang kosong no ingreji bai tamo ingreji kok bai tamo hin option A o tongo simple sentence option B o tongo compound sentence option C o tongo complex sentence te option D o tongo oroni mungsa phanoya hne hingga ang nong thajingo bare bar sai fe je tamo sentence je tamo sanamjak murugi daltham simple complex compound kok borok bai hingangke kok butang kosong kok butang manju te kok butang kutuk hingangke oro tam sajaka kok butang kosong no ingreji kok bai tamo hin hingangke tamo simple sentence ingreji kok bai tamo hun chini answer ngai option A simple sentence compound sentence hingangke tamo kok butang manju complex sentence hingangke tamo ngai kok butang kutuk ngai bujikha next question chini tinini paitha question najitam sajaka je oro sajaka noren khana aro thanai te phone khlainai chau ba aro thangise phone khlainai noren khana naji bujidi kok butang tam huni sajaka oro sajaka je noren khana aro thanai te phone khlainai obo bo kok butango khobja khano hingga naji option A o tongo kok butang kutuk option B o tongo kok butang manju option C o tongo kok butang kosong te option D o tongo oroni mungsa phanoya hingga naidi kok busa hiligobo noren khana aro thanaise aro thangise bo phone khlainai hingga ko oro tamo manjuma buya na manju jamon kok krei hingga tamon khana di abo kok butang tamo kosong bongya je aro thangise phone khlainai pu thangya ka phone je khlailia hingga tamong nai aboni meaning mane buji dita je noren khana aro thanai te phone khlainai hingga noren khana aro thanglia hingga phone je khlailia hingga aboni meaning nai di hingga chini aboni answer ngai 20 number question ni answer ngai tamo option A kok butang kutuk mane tamo complex sentence ingreji bai bujika hingga tinini o video o asukno norok obo hai video te naina hanggang ke channel subscribe khaidi like khaidi tei nongni palok bai share khaidi haike angbo norni bagi phanmano je norni bagi subanani obro as o channel kok borok academy channel o only tet no ti simi class khaijagya oro college ni je semester major ungthon je minor ungthon obono tuibo class khaijangnai bwskango hingga tei kok borok MA ni bagi je entrance porne borni bagi ba ang video snam tubnai hingga tinin bagi asungno jotona hambai